Kaseng Khasi Student Union West Khasi Hills District Unit Hapo ka Jingyalam upa John Fisher Nongsiang u President minta kasingi kala led menikendo ya UDC ke West Khasi Hills District upa Garrett LSN Dykes banpin pau ya ka jing Pyrshah halor ka jingwan bo Khyrdop ka All Meghalaya Goods and Coal Carriers Truck Driver and Handyman Union hakashnong kamriang si Jirungam Sirdarship West Khasi Hills District. Nakaliang jong ka KSU kalapan paho DC bagatika union kat kum kasithi baki pan jing bit ban bo office hat atia bari bad hanong shram Henry Kaseng kalalam baki pinyang pun banda ka Khyrdop haka jaka kata ka office na lor kata lapin yang Khyrdop haki wei pat kishnong baklem ai jing bit kumba kila pan. Nakaliang jong ke KSU kalapan sngau ru hau DC baka sengkam kwa bagi paradok parasnam ki batrei batle kino ki kam ne ki bakhai pateng kin shapan thot ha ki ni kin hon ki bamla ban petiang ne ithu bar ke KSU kala dawa ru ba om deban ailat ya kum ki ni kin hon yo kin mi kino ki jing e ba jing sosi hadena bon so Pyrshah ke jiwan bo jogani ga All Meghalaya Goods and Coal Carrier Truck Driver and Handyman Union. Kali ga Asian ng Kinapo Garo Hills. Di nakaliang jongi so Pyrshah makali ga Asian katmuan bo papanjingbet ng commissioner banbo ang Kinapo ng Srambata ko tebari. Tingla yung objective nakaliang deputy commissioner laay di jingbet banbo yakiti ki office ki gate. Kanong long kajik penuit amtania kinaya yang kamtambat ejutu jong kani Asian kalong banwan sim bisa kena kanong jongi hi iso bada kani Asian kapwa banbu kani banbu apo Garo Hills bat kanong manjam ki Jaka jong Khasi Hills